tekereza igihugu gifite ubutunzi bwa rutu bw'ibindi bihugu byose ku isi byishyize hamwe, ariko abaturage bacyo bakaba mu bakenye kurusha abandi bose. Hanyuma tekereza leta ifata icyemezo cyo kwirukana ingabo zayo n'abapolisi bayo mu birombe by'amabuye y'agaciro kugira ngo ibasimbuze umutwe w'ingabo zigenga. Abasirikare b'abacanshuro cyangwa abarinzi bigenga basaga 20,000. Ibi si inkuru mbarirano, sina filime y'intambara, ni ukuri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri kano kanya. Leta ya Kinshasa iri mu biganiro bya nyuma n'ikigo cy'abanyamahanga kigenga kugira ngo gitoze uyu mutwe udasanzwe uzacunga amabuye y'agaciro yose ya Kongo. Ninde ubyisha inyuma? Kuki Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kubihakana zivuye inyuma mu gihe Kongo yemeza ko Amerika ibiri inyuma? Ninde ushaka kwigarurira Katanga? Ikaze mu isesengura ryimbitse kuri uyu mugambi ushobora guhindura isura y'umutekano n'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Reka twinjire mu mizi y'iyi nkuru. Uriya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twese tuzi ko ari igihugu cyuzuyemo amabuye y'agaciro gakomeye cyane, haba umuringa, no kuvuga copper, cobalt, zahabu, lithium ndetse na zinc. Ibi nibyo bintu isi yose iri kurwanira muri iki gihe, cyane cyane mu gukora batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi ndetse n'ikoranabuhanga rigezweho. Ariko se iki gihugu kibyaza umusaruro ubu butunzi? Igisubizo ni oya. Ni muri urwo rwego Leta ya Kongo ifashe icyemezo kidasanzwe. Raphael Kabengele, umugenzuzi mukuru w'urwego rushinzwe amabuye y'agaciro muri Kongo, no kuvuga ni General Inspectorate of Mines, yemeje amakuru akomeye cyane mu kiganiro aherutse guhera mu mujyi wa Lubumbashi, umurwa mukuru w'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu ntara ya Katanga. Kabengele yavuze ko Leta ya Kongo iri kuganira n'ikigo kigenga. Icyo kigo kugeza ubu amazina yacyo yagizwe ibanga rikomeye kugira ngo kize gutoza abarinzi bitwaje intwaro barenga 20,000. Uyu mutwe mushya ntabwo ari wo gukina, uzaba ufite inshingano imwe rukumbi: kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro binini, byaba iby'abashoramari b'abanyamahanga ndetse n'ab'imbere mu gihugu. Ariko ibyo mutamenye, icyemezo kiremereye kurusha ibindi muri uyu mugambi nuko uyu mutwe w'abarinzi bigenga nugera mu birombe uzahita wirukana ukanasimbura burundu abapolisi bose ndetse n'abasirikari ba Leta FARDC basanzwe bacunga umutekano muri ibyo birombe. Leta ya Kongo iri kwirukana ingabo zayo mu butunzi bwayo, ibuharira abigenga. Ushaka kwibaza uti kubera iki gihugu cyakwirukana ingabo zacyo kigaha akazi ikigo kigenga? Impamvu ni ndende kandi irakomeye. Kugeza ubu isura y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo yarangiritse cyane ku rwego mpuzamahanga. Abacukuzi gakondo bakoresha ibikoresho bya gakondo n'intoki zabo mu gucukura amabuye. Aba bantu rero kenshi binjira mu birombe byahawe abashoramari b'abanyamahanga ku buryo bunyuranyije n'amategeko. Ikibabaje kurushaho nuko aba bacukuzi bato kenshi baba barindiwe umutekano cyangwa bafashwa n'abasirikare ba Leta ya Kongo. Ibi bituma habaho magendu ikabije, amabuye y'agaciro asohorwa mu gihugu mu buryo bwa rwihishwa, cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu hakunze kugaragara intambara z'urudaca. Abajenerali bamwe mu ngabo za Kongo bagiye bashyirwa mu majwi kenshi ko bikungahaza binyuze muri ubu bucukuzi butemewe. Raphael Kabengele yagize ati: ibintu biri kugenda neza cyane n'iyi sosiyete yigenga, ihame twararyemeranyijeho. Biteganyijwe ko iteka rya perezida rishyiraho uyu mutwe bidasubirwaho rigiye gusohoka vuba. Uyu mugabo Kabengele uherutse kujya muri uyu mwanya ukomeye muri Mutarama uyu mwaka arashaka guhindura ibintu, yongera kugarura icyizere ku isoko mpuzamahanga hagamijwe kumenya neza inkomoko y'amabuye asohoka muri Kongo. Reka tubijyanemo isesengura rya politiki mpuzamahanga. Aha ni ibintu bihinduka isibaniro, ubwo ndavuga muri geopolitique. Muri Kongo ubu harakorera ibigo binini by'amahanga. Kampani nka Barrick Mining Corp ifite ikirombe kinini cyane cya zahabu mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kongo. Hanyuma ukamanuka muri Katanga ugasangayo ibihangange nka Glencore ndetse n'ibigo by'abashinwa byabaye ibihangange cyangwa amwe mu makampani akomeye cyane mu gucukura umuringa nka CMOC Group Limited na Zijin Mining Group.
urwego rushinzwe ubugenzuzi bw'amabuye y'agaciro rwatangaje ko ruzashora miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika mu gushinga uyu mutwe w'abarinzi 2020. Ariko se amafaranga azava he? Aha niho hari urujijo. Urwego rwa Kongo ruvuga ko aya mafaranga azaturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'Abarabu, no kuvuga United Arab Emirates. Ngira ngo murabizi ko muri iyi minsi bikorana na Tshisekedi mu buryo bukomeye cyane ndetse no mu buryo bw'ibanga. Twabibutsa ko mu kuboza umwaka wa 2025 ku butegetsi bwa Donald Trump, Amerika yasinye amasezerano yihariye na Kongo, aho ibigo by'abanyamerika uburenganzira bwo kwisanzura mu mishinga y'amabuye y'agaciro no mu kubaka ibikorwa remezo muri Kongo. Ariko rero tega amatwi hano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganiye kure iby'uru ruhare, nubwo Kabengere yavuze ati Washington yiteguye kudufasha by'ukuri. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, US State Department, yabwiye ikinyamakuru Bloomberg yivuye inyuma ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ibirimo na gato kandi ntabwo duteganya gutanga inkunga y'amafaranga kuri uyu mutwe w'abarinzi. Kuki Amerika rero iri kubihakana yivuye inyuma mu gihe Kongo yemeza ko bari kumwe? Ese Amerika ifite ubwoba bw'uko uyu mutwe uzahohotera abaturage kisanga mu manza z'uburenganzira bwa muntu, cyangwa ni diplomasi yo gukora ibintu mu ibanga kugira ngo ihangane n'Ubushinwa mu kwigarurira amabuye ya cobalt na lithium y'ingenzi ku nganda za Amerika? Ikindi kintu cyateye abantu ubwoba ni ugukeka ko uyu mutwe ushobora kuba utozwa n'ikigo cya Eric Prince. Uyu Eric Prince ni umwe mu nshuti za hafi za Donald Trump, akaba ari nawe washinze ikigo kizwi cyane cya Blackwater, ikigo cy'abacanshuro babigize umwuga, no kuvuga private military contractor, cyagiye kivugwa mu bikorwa byinshi ku isi. Ariko Raphael Kabengele yanyomoje aya makuru avuga ko abatoza batari gukorana na Eric Prince. Nubwo ibigo bya Prince byagiye bikora muri Kongo mu myaka yashize, n'ubu ngubu amakuru ahari nuko biri gukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice. Tugarutse ku ngengabihe y'uyu mugambi, biteganyijwe ko imyitozo y'aba barinzi bagera ku 20,000 izatangira mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Batayo ya mbere iteganyijwe koherezwa gukora mu ntara ya Katanga mu kwezi kwa mbere. Ikintu gishimishije Kabengele yongeyeho nuko yavuze ko atifuza ko abapolisi basanzwe mu ishami rishinzwe amabuye y'agaciro baba ari bo binjira muri uyu mutwe mushya. Ashaka amaraso mashya, abantu batarandura ruswa kandi batamenyereye akajagari kamaze imyaka n'imyaka mu birombe. Kugira ngo twumve neza akajagari gahari ubu, reka mbagezeho urugero ruherutse kuba. Hari sosiyete yitwa Eurasian Resources Group (ERG), ikaba imwe mu bigo binini ku isi bitanga cobalt ikorwamo batiri z'imodoka. Mu minsi ishize abacukuzi gakondo b'abaturage b'abakongomani basanzwe bigabije igice kinini cy'ikirombe cy'iyi sosiyete. Byabaye ngombwa ko mu kwezi gushize ingabo za leta zigaba igitero muri icyo kirombe kugira ngo zirukane abo baturage. Abo baturage bo birwanagaho bavuga ko bafite ibyangombwa bya leta bibemerera gukora isuku mu mugezi uri muri icyo kirombe, umugezi ubarizwamo ubutunzi bwinshi bw'iyi sosiyete ya ERG. Kuri Raphael Kabengele, ibi nibyo uyu mutwe mucyo w'abarinzi 2020 uzabuje gukemura. Yavuze ati abacukuzi gakondo ba Kongo bashobora kuba bafite uburenganzira bwo gucukura, ariko ntabwo bagomba kubikora mu kajagari nka kariya. Kugeza ubu amadosiye y'ibyakozwe n'aba baturage yamaze gushyikirizwa inzego z'ubutabera. Bavandimwe rero, uyu mugambi urakomeye, gushyiraho igisirikare cy'abantu 20,000 byigenga kugira ngo barinde amabuye y'agaciro. Ibi bishobora kuzana umutekano mu birombe by'abashoramari, bigakumira amagendo y'amabuye y'agaciro. Ariko ku rundi ruhande, ese bizagira izihe ngaruka ku baturage basanzwe ba Kongo babeshwagaho no gucukura aya mabuye mu buryo bwa gakondo? Ese kwirukana igisirikare cya leta FARDC mu birombe ntibizatera imvururu imbere mu ngabo zishobora kumva ko zambuwe isoko ryinjizaga akayabo? Ese intambara y'ubutita hagati ya Amerika n'Ubushinwa mu kwigarurira Katanga irimo irakenerwa kuri uyu mutwe w'abarinzi? Ibi ni ibibazo tuzakomeza kubakurikiranira. Reka tubitega amaso turebe niba mu kwezi kwa mbere uyu mutwe uzamanuka muri Katanga nk'uko byapanzwe.
niba wakunze iyi video kanda subscribe, ukore like ndetse unasangiza iyi nkuru abandi. Ndabakunda cyane, naha mukanya turongera mu yindi nkuru kandi isesenguye mu buryo bwiza bwumvikana kandi amakuru azibihuha ni hano kuri Pilot News TV.